Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu handani bushironi khair manani kaundo mlio armazi sana za dunia. Watukufu timi bano hamada bilifubi zilo muhimu ya lazimuni zibehevan. Lokayai madamwado ngamjonjia husu le dalao la bonga litularuma ya maji. Kadwa bili ngamjonjia babi hama kaulu na yashia ikaw mrugu sikitiho yoka siasa yoka na Abdusefu hona na mama zali bali ngawandu wajawa tamkema kaulu yoka waya hadisi waili hizo ni zemada za nimisabano watukufu usikwa jana timi banu tionesa sitoa video ikawa video hiyo yonja kawia bakirohombi ukana miyango mwana mabadru sha lokana mremo hizo ambao jerika yo ngwaremao hizo ambao ejo kanguye ngomrukishia ngoyo mrukatu kana ushida juwe ambanga sibano haukaya hizo ambao wazikontre anizo ambao rizikontre hizo ambao bao hizo ambao wazikontre bao wengetika nano sukana na rekebakini babanu ala kulli hali kabati mwanadamu ulona uwezo ya jole ukanari leonti ya kamili wanzo warume wanadamu ngondo watie sumu wangamizwa wanadamu si uone zisima za hatu rangu hali wanujorenga sharibu wanruati ya ilizinga mbambazilandu waziuwe kujwa mbaba hapa mwangabu uwade wanzo wake mriado neso kanami ufanya hazi sijibala bayo ufanya hazi kurasa ruju yokana kabati uwade zinrabu wanu wanzo watenge warege dalao na remnyezi mgudingo hiando karbaraka ngamwana ukamba ore ewo wade wongu yema orenga rujukamba numa orenga banrofao yiho wade unu leo sija nzuani hata banrofao nzuani yabo ngarujuko jarambe kabati uwade zinraboje na bonga mwana ukana zemizuri ngazo zirengwa shasir hatsukana inu wakati baada ngaremao serikali yenu watike marongo jofanyishiha yokahifadhwa na damu irimeba ndirem riwono wakati corona covid harmaye ya covid-19 bala abandu akahunu akafanya hinduno kana msirenge malalao bangwanzo wa muweni alhamdulillah wandu washidiwelewa wahifadhiwa riwono kana komoria hatu waruka jangamia wenji wakati wake corona ibenge mkatsu shudwelewa yokana abuyo siasa kamili wanadamu wahe na banu ngari tabi hao yokana banu leo si wandulo banu ramba oritemwanyo ngomanda zinu ya serikali ngo una droit wafanya keti yokane wanadamu ya habanu yambukana na mtao bangabo sumu itilo arma maji iladhi mwaketi fanshihe yokabanu nganjojo kabonze nifanywa keti hata ni hukumlo na minga mibonze yokayo kekiri yabangana nzori metewa na peplo andanje yokana ngabo wade kartiho kartujo ilandwa nshio wade unungu wao ngorenga wandu wenji serikali wa hime wakawa taratibu ulioka wenji ngwanuma jazi simani wafanyiwa taratibu kawatilwa malalao ili yawe zenyambambazila wando joshida wanwe majiwa tipersonu wade sharungwa hima wambe kanana mziye mtikubali wanjia hiyo watale dalao yaba mbuka wandu waziye watende watale dalao ilo yeso liso yanyu mjuka witsangaru mwezeru ngozinwindi nabo keno kirimje mambo kana arikapatsu wade nabonga mona ukama hore wade onunguo ndungu sikitiho yokana yabo yonde namna ya bwana tiparoza mbabanu banule mbana manda yinu yokeno parovase yokana ngabo wandu wakanezi ensila wairuma no ndo ambao kakatsukira baha nabori kabanu waroka ware mabengo akuje kaza Facebook waroka kanso mabango ni werema yokayezi nungende swauna ayi waroka tufanya hazi kwa tufanya rongo rikaya wanadamu wasarizidiwaza wondu ahima bano abasayinu wambao kana zengonga zibirona ayi kabati jau na rimeri kontre yotinde namna ukaunsido wakati ukana roja hima obengwa ziole vesime ilolijo kalizilo arangu hale hatartibu au kaye peplu ikubali fikira za wanru za ekipu wanzo ajabadili system mbili wonsiju shokande namna yinu amunamabo ya serikali ngamlejezao na boketsula dhimu leo rudoshia makaulu ngarimtukuzao ni nyarumrumawa nti ya ukana na mwarensi waloiho ngamjua ukana walohunu izo ambao nenamna wambao zango zizo tipia ngazi wasulio walo yabweka leo ribulia haina mratu jahimi banu ambezu ya ono masulaha hata msaja jarmenti yabonyo andumyesho yabo kamnawe shinro kamno kama stay kamno kajaunga jukiri maudu mlale mwishe msaja jaunji yabo nsiju yabongela dhimubare ngwa mezwiri za kidhamana wandu walugo nsiju yoka wenji kwa tuelewa ngejumkinishia yevokali ya tolwa
wanruishi yao kana vanu kabati wade mimi ufanyazi kurasa ruju vanu zundrabo linda la ulanzuli tulandwanga miziwa wake wanru ya uelewena mna hiyo na abo ambao hizo kana na madumize kwa tine solisio yoka wahifadhi wanru wao harumu wade unu sinde mna hiyo naruko tuwe yenga waruko tukana shengwata baba shengo shinjisho upata raibu leonga mjuju ambanga mrema we siasa ende si wao leonga mjuju ambanga mtwanze serikali na faiza taratibu za ukontre za uwatoa shatinongoza husu wade ikau kartu metrize ngarsibonze rijeru dambo kana ngabatulwa upwazo iliye peplu ife yabo ngamfikirukana wo wajwenda amwe washili hawende tijenda huko watedala watie pwazo waruafe wajaru memba yohani manadamu welewa gutsonokana ani yende la namna kao manadamu katswele kaba ngamrongozo wandu walona akili vanu si wandu rongo vandu nguzamba nadi sisi tinderulo na akili sisi tinderulo na msomo shangara aminoko warishili yao wandu walona daraja za haju wandu wabimisao yabani mrujo jange vanungu ishiyo makaula manda yayo yokana madumize mtitele dala ubanga mjuja mulwa mfe eyabu ngamwaminoka na yeye hajodate dala yawe peplu ya kamili ya jarumendo hena hali mwanadamu yalona yaelewao yoka yaona madumize bale dalo hilo zondrabo yopo azonga mzonga manzumu ulwa mfe yotinu kumanadamu ajuparo yelewa yabo ngasaru masiasa yokana ni mrakebanu yareme mwanyanya ridesani rendanwamizi na banu helinele wao so aruleko teinurambanga rishangiro ngoda ula wallahi billahi maudu yeroroha wanumlonyi nao wakabala jana wedwela warange yezi ngamsojoka wa mizibanyu boka wanundu atokabala babo ngamsojordi tena sila hiyo amdiremao riduri jirema belokana nyuwa mizi maana wakabala kwa tina wafanya ibenge amunukana ngasina rohombi ya hepeple shikomori nsuona kanu mahaba yokangaranzawo yentia hatu hata yentie mahaba yaladimuru onese yokana na madumize maore wade wongo yabo ngabandu rafao yabo emzima na herdi ambe maore kabati wade nolo maore ngwazabao kayekolera ngyo hunu yabo mnduku chukoja jambo kana bizonda abo banle dalo linunga mwanzo mwanga miziwa bakabati wade ye maore yenzu wani borona wa rafao yesha wirindi bomwaboka na walati kubali warotale dalao wawazi nyambamba wawajawe majiaju kamema mriarenge majia pia ya hanwa ilia tawe ya jalinu shawirindi abawati kubali na rwadumize wewe wahea wambukana na rwatowe watijomi jini watale dalao linu shawirisha henry ujuko shifanya iluzio wadenguo timonesa nukana ekale ukartu hima rawani kaze mezwiri yokana rawaseidi abanende yonde ze famiza hatu na mhosemi hono na mkejao wade ununguo zinu mzambe wakati wake corona maba kabati corona komori shawo wakabala welewa wadungu wafanye ze mezwiri warukwata kujo ukanti banu banzima washidi warwakabala wadoa rema ukakwa rendo nai alhamdulillah wahifadhi peplu warukwa jafa wenji amande zinsizi rojina yawelewe kenu de siasa wanoni yo minsuona kana siasa hata mwanadamu usubutahe vanu ya jambo kana zondra bole dalo lela sumu hambando yende mane kawe serikali lazima mfanya keti ze video za tula vanu zitoa wandu za zozidumizo wandu hao atijwa hifadhi wandu hao emrujo ka hata atoa video vanu ngo utazo wandu kwa buga mwaliso sumu na mfanya keti mwanadamu bakujojo ka hunu mfanya keti vange jokiri wakensi hunu na tuamba deshini panu kandwa ke bonze wafanye manifestation ukiri yo droit ya wanu shanongozo kanamri ya mete ani ye peuple en danger yo nyujua mporte plainte ya serikali ya hunu wanu do akovoke mru yo kansoa be habado eze province onda yo ka inu sumu shekale we serikali mrati eni mro habanu habere mnayi yabo gasari muhatwari yo kamruku jono kana abo madhamana kwa tu renga ze dhamana sahao na bongara minokana siwa na komori yuwaloi howana komori nyide mriruma uso ntipiare kamruhanza nyide baraisi wa hatu mlo yabo ibenge hadisi yenu ntiheye mwabo kana karjoda rafanye rarahetse moeda ula ya kensi ya kensi rasmi anishondo waloi hoja waa le fitinele jinjinga laobo nje na wanwana komori warongoshi komori watao video bano wadugo wanwa komori hawinji yaweka leori rati haina mru ajabano hambaizo ono maswila maksusu nukoza hususumu namna hiyo wandu wao wajawa dungo wandu wao yabo wele ukana ni sawa rojoja mjini yabo ambao wanzo teledala wadungwa mbio yoteka
na izo ndizo wanzao yawe saila miji fulani ngware manao ulangware manao wa profite yabo yani ilangwana ikawa wakauyanza wandwa semonziani iparani yabo na mwelewo kana tsidena mnayo mtsile mtsambukana na mwarensi warolo iwa na muzise emru ya baza nuko kanga bosumu emru wa ihazi planda emru wa ije yatundwa habando wabiraketi ya julwa ya tahwa ya uzisiwa eza nuko zinuza ambando bi eza nuko zinuzi panda hubi okawo mru wanzo ya mete ye peuple en danger yode elimine wao harumwe suala yinu salam tikandani njie tena okanga mfubi bano skwalelo unu harumwe kestuyo yokana leo Abduswef wendadi sinela mama zali ngabo wandu wa habanu wahamba izo ekawondo wa hadisi bakomo mrungu elewa mrulona kili gokubaluka wandu wende wanje abahanu wakati wa hadisi wamba mirongozi mrungu jakensi ambe mahadisi ayo wayo hayashiando ebane sempadonga tsongonga tsongo ishaze mpadwa weche yaukaya yabeze pa yani aze pado zabetala magazirongo wao ezitsorongo huishaweche eborlo hunuza barra tuzishia izo tinugo manadamu ya juparwelewa yokaharepe ani mru yakensi ya detaye mahadisi ya limama zalina na Abduswefu izo wahamba ikemra jabanu yambiwa kwa komori ba ngongona ngomalaba wakubalukaba la kweli emruoi harindo biyama ndo ko wandro anjabanu wa hadisi wa hili kabajaka mru yabo inde mane kao bana ya kaundu wazodo kansi wewe monte suije zandrabo yabo yogereje zawo yembana dingoni yauka leonga sarmetinu owenji waloba nondwa ze wahatu za hatumamba msomeso wana wasobo ze domenizo pyangwa juwawe zabarindrini leo borlo banu rabo etsinge tabihao mtu utunguwa mwangalia warua fanya apeli wajokana kasina wana fulani wakana ekipu fulani radunga ekipu hiyo hafikira na watendeza maudu wajawaka doetoma ya hensi shabani kabati manada mujoparo kubali yokajanani kebanu niwe nensi yangu yende swanai ni pouvoir fulani hatambili ikawa mruwa wabaha watsanganyi hao na mruwa nzoda ula haki rimeru bambagara nzonsi ya tukechao yokabati manada mujoparo elewa wala ulobo tijuu yeto jono kade garso jore jene mnala uyo yokabole ungarjor kebanu riremewe na balar tsanganyiha sina wa dhulumu yetiatu aminu kana heni mbrani kwa posto kati daba harwa shemezao emazababi uongo ndo bala yatume muri kwa rali 20 ya hule mbahiru hende bonze enda hulu ya ndrabo harengeza rali 15 ili ya pedishar daranga na mshahara yondeli radunga na mwezi hatu leo mrieni kwa posto hula gena mnagari wa bombosi sombo langu lonai ridua zo kabanga msaidi yao yende ya dhulumu wanakomori vanu kalele warwa ke vanu irambo kanagara nzwensi ya tukechao izo timbi yokarike na toma ya hekomori ya maudu shangela dhimwe kale ngara nzori kana toma hekomori ya maudu yabona rikena mkotsi wa kweli yabona rikena ekipu za nyumeni rikena ekipu ikao ngara aminio kana ze domenizo kawende warenge nsia hatu wazibali wanada muongonizo shekale ngara nzori bakena mnainu wala yakabala jana ya jeba na basa inunangara amino kana eze jitihade zinji za honru wa rumajana odu alovanu yode bana swasaya wajoka wandu waride yao bure ritsukubali yokana ntsina ukubali dena hime mina mrura ramrema jana oketsia tukada kaende sandro yoka uo aminu kana ikalima mazala roha mujordata sheitware jebe salama yabo kare jabona shekema ne bwana ilugiona ya shababi na shababi bamwaminuka kabatu jomba weye misi kabatu jomba we misi maudu rujo amini rikende tomaya rujo kaka sinema zababi wanzuani wasoma gasine zababi wa mwali wasoma gasino wangazija wafanywa ekipu ya heto amaya heko mori wafanyiwa shio shakweli yokaya wanruelewe izile programu zilono wanruala ya ekipu hiyo ekendo tomaya heko mori ya maudu yokabanu ensi hatu dengwa leose tunatizinga zendao shaindi garndora se faida hensi ya wewe wanzuani wajoka wasomo waloba timana no wangazija no mali shangara minoka ni sejo fanya turu ya ekipu hiyo ngende balensi hatu ritoweze tabu maudu shabane kali urja tamsaje jabana basaim wasina barna majo karkensi rielewe rikene mahaba hensi ruwenezo za lazimuri jerizifanya maudu ritowensi hatu arma shekabashinu karuparo shida rafase kabatina mna rajoji uratujo shida rafanya apeli
yokana wanalovanu rijeri juwe o wanalovanu wasoma walone mahaba henti wajuanza wasaidie komori ya maulu kabatsu wakati ratujo juwa rafanya apeli nzuwani ya hema zababi wa nzuwani za diplomu walone hizo na angamjuwa kanga mazababi walone mahaba henti ratujo shidara wa Parisa nana mwali rajokana yu ekipu ikonsiyo iwaniye mwana mkomori ze tabu ya zionao na ze tabu yako ngulido maudu ajazione ya ukawaje warifikirie maudu rijusensi ya hatu izo taratibu za jolazimu zifanyiwa watina mruikao haparoru maenti yokaheni mru ya rumenti ila ya komea namna ya mali wakano poro shida badili yode mane kao ngarchojoka bano rudo jimana rerenda na mapesere mampedere dezana nola pizana no manga mujuo bamjuo hanyu rilo banu yembana inulo na heni kamsoma bani mfano lewe tila nziani sikautiru haba njioni abana bonjao bana nsona mru balatsi elewe mru okaranzi komori sikatsende hao mwanambe mkazi sendo hao sikwadana one mru hakabalari hori hwade ala pizza fansu mona tijetsana mama ulida huno sukuwar katsiminae habezo Mwenyezi Mungu mkusudi hata tijwatsa zangu lewani ono nziani vanucho jibu wa ubaenzia sabeti baenzia jokonga mwendo mandawe vala sila taratibu yanzo ni provoke basani provokata sima ajani milia sabo kagomze ndreme bahunu manga untsikomori ndreme bane yabo tsibanu kunonu kamvushe ndreme ajineri fataba ndreme sila udiva hadungu na namena sewao shatsa ndeti mjue simwae simjua taratibu zae ngamombo mngusha wa taala rendo serikalini rahancho ushahidi huo ndena hancho ushahidi huo mtino amjuka mkaidi eni mrunjona na mnamenas gasarumati ya sharia mitona hancho ushahidi huo mitina bihamru hunu kamnu wanzo bale taratibu ya komori yodo wana nodo pankode yomru kujoreje komori shekanda hunu hatonsu watila laboti kamjoka kanunu kamvushi ikaka namba maisha kujodo kantie na ngale meshahambu yawe sikana manukana katsarma bwana yokakasibanu bami hanza mru fulani yabo myengo mruoi yabonga mumprovoke bure burwa na hindi mrajeba na jamo tesuje vanu jau narkeradhi banyi wanu mlona nkili mwasoma riloba nurwana wemba na hilo narkeradhi riambe rongo wanada mwajozelewa bakabati manada mujoleo kana mrajeba nabo kana gabatula usumu pepla kamili yangamiziwa no wanu wanzuwa rumeko mori yabo ajoka ngwanzo warume komoni wende warenge sumu waiti wo wanzo warume c'est impossible ndo kwamba ndizo requirements hatu izisema zatu sutia sharipo makati ya hale wanutra sharipo wawezi nyambamba kejo ambaye kama temakati ya hewe yekolera ila na ngabo ndo wafanya direct banu walo hunuma hana maha wanzo wahadawa komori yokarezi sima kajado tulwa dalao wakati wa kolera ila fikiru kanga mikomori akatama 18 au 17 basi watu wakodoti ya dalao waka ekipu za kamwe miji wadoti ya dalao mwezi sima wauwe ani wauwezi nyambamba zila emajia leke mru arengegu ngodo ya hano ya yapi hetsena ardiano izori zionu ya wika leunga na nzori jerumi ya system wa mandiyo bala mwanzuwa tesumu ila mlewe msiuhe mloruba alafule vensimeli vire ewe badima nubengwa leo kwa jatale dalo hilo le vensime kwa tsunganya nezifikira mlonizo vanwema ne sirikali waloba lamba na mwana tsoro babuha dabono ke peplu kwa twelewa zila mwabao yoke mbwana ke jadunga na heli alazimu yoke mruanzo ya waniema na mkomori ya waru kanti kishababi kimru ya tsuruma wakana ekipu wanrado elewe zambao yode mana Usman Sokona wala washida wari yode hedi binelewa shatuka wala watoko wanza suru haya bari wodo fa komple wala wakawadunga habari na maji na mwendo ujua ono wandu wala ebanu leo mkomori modu ya dunge mwendo wa dhama na kabala ya uniko aminifu hamwendo dau nokara aminio kana warumara nziba la taba ri aminu kakabatiza fanyiwa yori aminiso tipi kojuko mbarabu yesi asa inuifanyiwa wali mamazali anzo atolo ngefanywa ni mruhiri sidwela kabala jana rakamrema dola wae ebo mkomori ulokomori bujuka huelewa yoka wala rakamrema jana yatsuja na pare yatsuja na rongo mwishia yoka ibinavamu wakati rulonu unu garuma tartibu yoka ya sisezi nubonsi ebo we hanze komori au yadu yuwa komori yoka wumru ya vice president jana yakana bavu yakana katikati ya korwara zenga mazila yeleze hefumbuni wakati wa hafanywa haondogo hindi kujambe komori
yabo mwanadamu ujisha makaulu amanda yayo uwo mwanadamu ikawa sabajo saba ya rumwensi woto kwa lazimu ya tahwa ya liminowa no wakomori wao yokabongo nzaredare jibala ya jakureze mali ya kendeze nyumba ne magari kabati mwanadamu ujuko ile wahata ya sistemu ifanywa wao wenge yode de direct account ifanya muhimu ni jebam salamu zuki wangu fakimrada bi president wa DDC ni jebam semandani zobahi ketula dimurudo kando babu fuminji wadungo lahu wa wajado profite abo anzaze barua shando kana tsikatani vire haruma Yesu ala yinu yoka narkeradhi wadoka na baraka rijukana yeti hatu ngazutulo msajaja yawe mavamana na mregeze hadhari mregeze dhamana za lazimu husu ya communication kao de ilawa wabanu ilikuwa wakomori njao wakomorozi twani yonde direct kao tifanya muhimu ni jebanu tafikiru kata 15 minuti keja timu ili ni hashirishe walobo ntiju mbati kubala hadalwa baye vokali yalawa yokana mi ufanya hazi kurasa rouge kabati uwade omru wa bonrabo yokariwo nukana uwade uo ubaya hata baore warungo yako kwa tabi hao warungo afao wenge naregeza hadhari za hatu o ambao zerungo zinu warua juu kana garanzuri tilo haruma problemu wensi juu hatu watu ufakomori yode direkte kao sifanya muhimu Mwenyezi Mungu jua hifadhi masiwa ya jelie wa komori rikubali ridungeze amri za hoa rumao shariti kubali mrulobo nze wabona na madunge mbio nabo kwa tina ledalao lorinika warisove harumo wade hunu watu ufakomori gari johana na wakati wasaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.